Is-sala tal-pazjenti nisa bi problemi ta' droga fl-Isptar Monte Carmeli magħrufa bħala id-Dual Diagnosis Unit inbidlet f'waħda mimlija b'tiżjien u atmosfera mill-isbaħ tal-miliet. It-tiżjin sar kollu blidejn mill-ħaġin minn Anġli sa presepju u siġġa tal-miliet. Tkellimna mal-infermiera Martes Camilleri li spjegat kif dan serva wkoll ta' ġid għal pazjenti li f'mumenti bħal dawn jemnu aktar fihom infushom. Lan li namlu t-tiżjien kollu mamul blidejn hija li ninvolvu il-pazjenti tagħna. Jieħdu gost jgħinuna noħolqu dan l-ambjent sabiħ u fl-istess ħin jemnu fihom infushom li huma kapaċi jagħmlu dawn l-affarijiet. L-ambjent tal-miliet aħna li mmorru d-dar wara l-ħin tax-xogħol, il-pazjenti jibqgħu hawnhekk u nieħdu gost ħafna noħolqu dan l-ambjent biex ikollhom almenu neqsin minn relatives tagħhom, almenu jkollhom ambjent sabiħ ta' miliet. L-infermiera spjegat li minkejja din is-sena dawn il-pazjenti ma setax ikollhom visti minn qrabathom dan it-tiżjien żammhom aktar attivi, partikolarment f'dawn iż-żminijiet ta' festi.